Semia ekokoko so aba be pie wo man ga na mu na chese sanka profo ye nyi omutie mpie ama me maye hu se ne ma bi se e na ekoso wo Ghana ekoso wo man wiase afa na nyina asa Ghana so ye frɛ ya asundwe man nyamsuro man anka ye de anka ye kanya mesomfo anka Ghana fo eka na dikan wo wiase afa na nyina anka ye bo Ghana din first na ye nim se enema bi se de anka ye de anka ye nka na so LGBTQ de on ho ba ye for legalization no ene ye mu se sa ensem koso wo Ghana enema bebre so koso ala se ebi mu enso wa ha wo mu disa djuma na chese wo mu ekuonkuo pro ma join ya wo mu gwabo ho eko meetings ni emu parties apese anka ye ni mu da so ekrofo eyi omutie bi ewo Ghana memu sa ban ending 2 asa ye behu na me ka we nyina na chese ni ekoso aga na ye ka se ye mpene nyina no ebi mu de omo ayoma dwen so want ye gate right yo mo be ye na no mo be ye that is their choice, their human right and no e mo choose so mo be ye nti e ne mo be ye bia form na asa na me kwase no so adofo mo ye hwe video yi na ye mra na me nka ni enti a me ka LGBTQ asemi oh ne ka na ne wo fe o ka so na so wa no iska the different one or no dance no o te sen o ni pedue ni kana emi na o tuni o ya ndo an country bi afa pan so an country asana min twinka na dia asam ni se ho sa dia asam na ka no di dis en ko pa di bo ni ji na ha wetin aka se wa yo se 2 months. Asa se one more than 2 months. Be blessing. Asomisi na di en na be fu. Dia vase week. Ya len man na me ba betam man me na monte. No sa se so no ya sa be. Acha. Ntia ono ye wi ala ka se obeka dia na o sise o kan wo de be na omko no kan nchim ba me dum na me frɛ na am hu asam be se ka che mo boy bi kan nti onso on de loko papa boyfriend papa so full school aso o ka che nwe na ka asem kan abamu ayi a wada TV so a o Facebook o 40 years Abrante na fa ne to sa ma to kura baba da no to wo no ko ba ko so 30 years abrante no ne enkwada no ni ansani nyina wo form to ayafa wadi o muturu wadi o muturu ya o muturu dabi pepe wati ni pen wadi o muturu wa form to akwa no asodomize wo mo si wadi o muturu wa form to kanisa me si pepe wati ni pen yo adofo someone mo abrantie ye wote ho for safety sake ntino ya nhada entwa abrantie no nenimu saa nhada amamo nemu ne kasa ye kakra ye bisa na sem a otimi confess ye ni nyina ne se abrantie bia wono nso ye gay na why na adwen so wono no de ni do van company for so na me size so na mum kola 14 13 and 10 years so eno ode na asem ekom so na 14 years no wo mu no ena aba abonten aba be expose abrantie yi edwuma wo ye de wo die sa community ni mu na akola yi chire mu a wose COVID-19 ba ye ya school etutu mu a yesi akola emet na fie to se bibia be to din ya sa no bia ko school ina ne busuafo na se ne na wofo ka se dia ye die ne na ko una na nchen na kwotena ne nchen na boa no na hye ho no to se bibia ebe ko din sa se COVID yi ba ye no na yesi akra ena na ejina enti ene ofa ka na otu kwan ko wekura ase a odu a yesi e we fi akra ba mesro me wo no abema me COVID aha de COVID ni enti na chese na akwai te se na COVID no na ejina akra enti na akra fo nkwa ne nya COVID enti awofo ehwe edi no mo se COVID ya ba ma mo bet na fie sa de enye mema wakọ una na nchen na akọtena na nchen na won suma wo kakra ja abrewa nye bebi a no betimi akọ na sa akolei ekeka wokọ ho no kwa akọbọ no ho edwa wo COVID ho no
na na chese okowo ne ho adwa okofide ho a gazing de wentimi ammo ne ho adwa wo protect from one virus no na chese another greater one crapo de wode ne ho abose ne wa bade ne na akwa na abrantie efra kole ko ne ho na mo hwe TV ene ayi ne agrodi amesuma koto we bra na chese wode akola ne tu abusuafo mpenifo sabi oni trum na ode aye ayi chese ayi kwan tre kwan a wo bre akola yi trum sa chese wo fa ne to sa na akola yi chiremu a enye ono nkwa na brand ne de ye no omo ye nkola be ye mienu a nkola miensa o chira mienu ka ne ho abako wo 10 years abako wo 13 years a ode ye omo pa na ye bisa ne se na adenti na abrantie ne start so oil sa one more bi amane ana so one kan chire busuafo wo nana ana one from ameno papa no mpo anka chom se dia ekoso nie na so akola ne de me okan ya ne se oba fi a oye so obeka chire ne nana ofre ne nana na oka so obeka asem na ohu se nyo be start asem no ohu se nyo be ka asem na chire ne nana na entina no ane se nyo ofre nana me wasem kacho nana ne jisu ye a o se nana wodi eye no wasem afa kwan do okọ ana se wakọhye dem ana wakọtena ase entina eno nana ehye ni hu a chese wentimi ankada ye bisan se na ne enti ana otimi kata aso na eye ne de enti no oyo se de bi enye se ne de enti o na emu suro no suro so oka bia na bibia akoye ne nana ana se ne mame moti ano makoye ni bibia no enti na no osuro na ka akola ketua ade a ye de aye ona se wo mpe bi ma me ne wa akola ya anka me abrantie kura da ana so wo frame so wo so mame a me nko na otie mu gumi so na pani bi eti bisa se he akola wo pani mu fro so obeso na wo timi gina ne nim se wo nkwa wo wetimi aka chen se papa na mame bra we nko ade so mame a me nko san se me ko ni de mu a wanyem ade papa chere me ana so on chere me ade papa me betimi etu me hofo sa akola na da chi me hi a me de abo me bra wo ka sei chere pani mu bi a wo bedwe mu wo betena se adwe mu no ma chere abrantie kro na tena se bisa the reason ti a wo ka sa asem no enso wo akola nkola bone semunti no eto so eko enna chese wentimi anka nchiro bia na de bia wo gusu ana chese wo nso akola no ye wo de afi na wo hu se wo to ado so enti no wo ba abonten aba beka na eno ne saa no wo pemwa se ye meboa wo na ye nsa wo yare ana se den emrantie eto da na se uhu wo awofo na me de bekọ mso me di kane uhu se wo mrantie wo fie na wo mrantie wo fie ebia na ne nkrofo mrantie bebre abehye ne dem no mo bobo no mo bonko no mo sresre ni we ga ne na kodwa beda ho ochina kwa me abena danfo kwa me wa beda no so akoda se wo ma wani eye de eba fom papa na odi wani tu fom na hwe ne ma yie wo ma na wadi omontete no wa hwese niama ekoso ya say niama bebre wo man ni mu no ana se spiritually ebu niama bi mo ni ma se e wo ye ho stop ye chire bi no wo ma no enye bi enti awofo no mo ma mo ni nso mo ni nye den enko hu pa esuku mu nso teacher fo mu hu se student yi bi mrantie ya na ma wo ta be men pa na wo show mo ni ye bi ye o mo ta yo fa kwan mu a mesre mo from montanase na mo question psychologically na mo hwe so mo ye bia kasali mu na bibi be pie fi ma ba kire so bi na mastimi stop yo manase etu o papa ye deliverance ese mo bo deliverance na se say ye nkola yesi omo ne ye da achi no omo na ebi mu e de ato o ma bi mu se manipulation na ye de afom so no mo be se nkola no na da achi bi ye nya da achi na so mo bua ye nya nkola no ye da achi nti yesre mo ne ana mo ma ye ni enna ko na ye hwe mrantie no agrodi mu papa na LGBTQ ensem no ye pese ye brase wo Ghana man mu nti mo ma ye ni enna ho aha ena me de asemi besi ebia na nso wo bi eka efa asemi ho koso ana
Jaw comment our comment section I say cause wanna subscribe to your YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter, oh hear me pa follow ye fair na jaw adventure ema ye asudwe kwan so wodo ene abotre kwan so yesra ma yesese ye yiwa no bia e ba be yiwa no na share your videos onto other social media platform na ebebu obi bia na apo obi ai bidia ni akosu akokua answer aka Kwefidi apa makram asende message